Dobro večer, draga publika. Prvo sakam da vi čestitam velikdenskите praznici, da ostanete i ponatemu vo dobro zdravje i da ostanete predse i ponatemu dobri ljudje. Токму за овој голем христијански празник ви подготвивме едно убаво изненадување, едно ексклузивно интервју, бидејќи имаме гостинка од Србија. Ке ви кажам за кого се работи. Тоа е жена која што многу пати низ годините покажа колку е силна, колку е смела и одлучна. По вокација е професор по српски јазик, по професија беше новинар, а телевизијата ја замени за пишаниот збор. Најинтимните чувства ги представува преку своите романи, кои ја допираат душата на секој од нас. Од предпознатлива ТВ лице до бестселер автор на Балканот и пошироко. Морам да кажам дека нам е огромно задоволство, ексклузивна можност да уживаме вечерва со познатата писателка Јелена Бачич-Алемпич. Добре дојде по втор пат во Живот со стил. Се видовме ние пред некои 2-3 години, а сега сме во една убава атмосфера, во убава студија на телевизија 24 во Живот со стил. Јелена, како си? Можеме да се персираме или? Не. Ти наравно. Hvala ti lepo. Te čuvstvujem za bliska prijateljka već, Hvala ti lepo na pozivu. Malo sam umorna jer imam jako mnogo aktivnosti oko nove knjige, promocije nove knjige, ali sam naravno na tvoj poziv doletela u Skoplje i mnogo mi je drago što sam opet sa tobom, što sam kod tebe u emisiji i ja ću iskoristiti priliku da pozdravim svi te gledači Makedonija i da takođe čestitam ovaj veliki hrišćanski praznik Uskrs. Kako si го поминуваш Великден? Јелена, знаеш да бидеш со семејството дома или да отпатуваш надвор од Нови Сад од Србија? Sve zavisi kakve obaveze imam, ali uglavnom volim da sam za praznike kod kuće, barem za dva najveća, za Božić i za Uskrs. Volim da sam kod kuće, da okupim decu, mada mi je sin mi se ocelio, on je otišao, ali ćerka je još uvek sa nama, pa nekako se trudim da još tu porodicu držim na okupu. За овој голем убав христијански празник и ужива и публиката во Македонија со ова убаво женско друштво, еден фин женски разговор. Знаеш да доаѓаш во Македонија еднаш годишно сигурно. Имаш голема публика овде, знаеме, последната пролет во Париз, Рингишпил, еве сега нешто ново ќе откриеме, нели, во текот на емисијата. Што е она што прво кога ќе дојдеш во Скопје го бараш? Имаш ли некакви посебни барања? Што е она што прво те купува онака? Ja mnogo volim Makedoniju i mnogo volim Skoplje. Moram da kažem da mnogo volim Ohrid, bila sam bezbroj puta i prosto kada sam pre nekoliko godina proglašena za najčitanijeg stranog pisca u Makedoniji, to mi je zazvučalo onako strano, jer ja sam dete Socijalističke federativne Republike Jugoslavije, kad smo svi bili jedna velika zemlja i ja prosto Makedoniju smatram svojom kućom. Naprosto je ne smatram stranom zemljom, sve te razbiram, ne pričam makedonski, ali naravno sve razumem i ovde imam zaista takođe armiju čitalaca. Jako volim da dođem da se družim, jako volim da razmenim iskustva sa njima i presrećna sam što se moje knjige toliko čitaju i u Makedoniji. Кога веќе сме кај Охрид, ќе поздравиме нашата пријателка Мери Байрамовска, која што се потруди за денешниот изглед. Имаме убава шминка. Da, Meri je sa Ohrida i prosto je neverovatna, jedna temperamentna žena koja je fenomenalno šminka. И ветуваме гости во Охрид кога ќе бидеме во Охрид. Јелена, добре дојде, причината е Живот со стил, причината е и настанот Дама да, современа жена во денешно време. Што е за тебе современа жена, кажи ни? Savremena žena danas nosi jedan ogroman teret, pošto se od savremene žene danas očekuje da bude uspešna u poslu kojim se bavi, da bude odlična supruga, još bolja majka i uz sve to onako 24 sata, da bude dostupna svima. Tako da mislim da nam je ovaj tempo života nametnuo i to da žena nema vremena danas za odmor. Mislim, ja to i iz svog iskustva mogu da kažem. Ja sam prešla više od pola životnog veka, 49 punih godina, znači na pragu 50. I mogu da ti kažem da prosto nestajem i dalje nestajem, iako sam sebi obećala da ću sad povući ručnu i da ću sebi dati više mira, više odmora, više prostora, međutim ne. Možda to zavisi od temperamenta, ali definitivno mislim da uz dužno poštovanje muškarcima, ja nisam feministkinja, ja imam sina, imam muža,
uz veliko poštovanje muškom rodu, mislim da malo koji muškarac može da izdrži ono što može žena. Mnogo redko дека некој може да го следи тој ритам, нели? Особено на Pa da. na takve silne i moćne žene. Jeste, jer prosto je negde žena iz tu porodice i sve pada na nju. Kako god okreneš, najveći deo posla pada na ženu. Tako da ja svakoj ženi, mislim za svaku ženu da je hrabra, mislim za svaku ženu, bez obzira da li ima porodicu ili ne, da li gradi karijeru ili ne, da li ima decu ili ne, prosto svakoj ženi skidam kapu. Jelena, ti si во брак повеќе од 25 години. Četvrt veka, da. Браво. Во време кога разводите буквално се ин секаде. Da. Особено во Србија. Како успеваш ти да го сочуваш бракот? Pa mnogo, definitivno, mnogo Покрај тоа што си нели јавна личност, долго време беше на телевизија, сега си бестселер автор на Балканот и пошироко во Србија, Da, ništa mi Македонија. nije lakše nego kad sam radila na televiziji. Не зборуваме, само кажи ми за бракот сега. Za brak, prvo i osnovno je poštovanje. Dakle, ljubav, strast, zanos prođu već nakon 3, 4 do 5 godina ko ima sreću. Ostaje zaista jedno duboko poštovanje, veliko prijateljstvo, poverenje i spremnost da činiš kompromise. Dakle, da činiš ustupke, koliko ti, toliko i tvoj partner i to je negde, čini mi se, recept za brak. Ja imam tu sreću da sam se udala za čoveka koji je... Нема врска со тоа што го работиш ти? Da, nema veze, on je predsjednik suda, on je pravnik, magistar prava, ja sam umetnica, znači potpuno sam dva smo sveta različita. Може би тоа е клучот? Pa može biti, ali htela sam da ti kažem da možda upravo zbog toga poštujemo različitosti svoje. Ja poštujem njegove hobije, zanimanja, on isto tako moje. Ne uskraćujemo jedno drugom slobodu, ne u smislu slobodu da sad svako živi svoj život, ali moj suprug je strasni motoraš, strasni i u zrelim godinama i vozi 2 do 3 puta godišnje po 3000 km motorom. Mu se pridružuvaš? Ne, ja sam letela s motora s 15 godina, nemam čašicu u kolenu i ne. Ne volim, ali poštujem. Brinem, strepim, ali mu reč ne govorim. Dobro, mu davaš izduven ventil, okej. Tako je, on radi užasno stresan posao i njemu je to ljubav, izduvni ventil, šta god. Isto kao što je meni pisanje. A što praviš ti, da, taka za vozvrat, kako mu vraćaš ti? A pa ne, tu ne vraćam. Tu ne vraćam, ali recimo imam jednu, ajde da tako kažem, tradiciju. Godinama sa ćerkom, eto za 1. maj, otprilike oko 1. maja, nas dve uvek odemo na neko lepo putovanje. Ove godine je vodim u Dubaji. Prvo, to sam uvela u vreme kada je ona sa 11 godina počela malo da se otima, ulazi u pubertet, da se odvaja od mene. Ja sam za nju bila zla maćeha, a tata princ na belom konju. I onda sam se ja s tatom dogovorila, dobro, nećemo to dozvoliti. Ajmo da nešto uradimo, da prosto ta bliskost između nas dve ostane. I onda sam uvela, eto, ta putovanja svake godine kada smo ona i ja 24 sata, 7 dana upućene jedna na drugu. Mnogo s njom razgovaramo, ona ima sada 18 godina, već je velika devojka, mnogo je pametna i dobra. Имаме подготвени фотографии, па ќе ги скоментираме. Дали е шмизла на мама или на тато? Ne znam šta da ti kažem, ona ima i od jednog i od drugog. Mislim da liči fizički na oca. Više ima moj karakter, mada ume da iskoristi slabosti i moje i tatine. Onako je, jeste pomalo šmizla, upravo si. Što pravi Marko? Marko ima 25 godini. 24 godine. Marko završava engleski jezik, sada fakultet i radi u jednoj američkoj firmi u Beogradu. Tako da Marko se ocelio, živi sa devojkom, to je sve normalno, prirodno. Meni je to prvo bio šok i nekako mi je to tako odjednom došlo jer su mi godine proletele i brzo prošle. Ali on je srećan i zadovoljan, a to je najvažnije. Jelena, srećni ste sa vašim suprug zato što gi izvedovte vašите deca na Visinski pad. So koga najčesto ti se konsultiraš, se savjetovaš, da li su dobra majka, dobra supruga, dobra domaćinka, dobra pisatelka? Koji ti dava savjet? Ko mi daje savjet? Meni lično ko daje savjet? Pa pravo da ti kažem, imam jedno, dve onako baš intimne, vrlo bliske prijateljice
sa kojima, eto, da razmenjujem iskustva i tako delim, ali meni niko nije delio savete, čak ni moja mama, ni moj pokojni otac. Ja sam nekako, znaš, dosta sam i sama svoja eglava i nekako sam uvek birala svoj put, ali kada su u pitanju, recimo, deca, onda se trudim da se stvarno dogovorim sa suprugom i da zajednički rešavamo neke stvari, pošto ako jedno vuče na jednu stranu, a drugo na drugu, onda od vaspitanja nema ništa. I želim da ti kažem da je u stvari moj najveći ponos i najveći uspeh kojim ja smatram svoj život je to kada mi kažu da su mi deca lepo vaspitana. Dakle, ja sam uradila velik posao. Nema pubovačevstva. Nema. Za jedna žena. U kojoj godini ženata znaje najmnogo da uživa Jelena? Pa ja sam sa nekih 45, 6 tek naučila da kažem ne. Ne mogu, ne želim, neću. Dakle, meni je trebalo stvarno puno vremena. Naravno da me niko na to nije terao i naravno da je sve bilo moj izbor, ali ja sam bila izuzetno posvećena porodici pored karijere i nekako sam se uvek sam njih stavljala ispred sebe, a negde sebe zapostavila. Onda u tim nekim zrelim godinama, kada prosto se okreneš sebi i svom unutrašnjem, ja ne mislim na krizu srednje godine i ne mislim na potrebu za izlaženjima, žurkama i tako dalje, ja zaista za tim nemam potrebu, nego prosto za nekim svojim mirom, znaš, nekim svojim vremenom da se malo posvetiš sebi i onda kažeš, ja to sad neću, ili ja to sad ne mogu, ili ja to sad ne želim i prosto se iznenadiš kako oni kažu, okej, ne moraš, sve u redu, a ti to sebi uskraćuješ čitavog života. Tako da ja, drage dame, eto, ako mogu da savjetujem im samo to da slobodno kažu da nešto ne žele, da ne mogu, da neće i da se malo više posvete sebi. Što je za tebe ubava žena, Neli, ubava da bude od nadbor, Jelena? Iznutra. Da. Gi kriješ li godinita ili možemo... Ne, rekla sam ne, pa ja punih 49 sam napunila. Dakle, evo, 50, više od pola veka ću uskoro imati, tako da ne krijem godine, naravno. Mislim, svi znaju moju biografiju, bilo bi mi bez veze da ih krijem. Dostojanstveno ih nosim, još uvek imam snage da prosto postignem brdo obaveza, ali moram da priznam da je ipak iz godine u godinu sve teže i teže. Se plašiš li od starosta, od toga kako pomenovat godinite? Ne plašim se. Si za estetska intervencija, hirurgija, da li si pobornik za takva nešto ili sakaš dostojinstveno da si ga iznosiš godinite? Znaš kako, ja sam apsolutno za to, za ono kako se žena osjeća. Ako ona će biti samopouzdanija, srećnija i zadovoljnija, ako izvrši neki estetski zahvat, zašto da ne, naravno. Isto tako, žene koje su protivnice estetske hirurgije i žele da stare prirodno, i to podržavam. Dakle, sve je na odluci žene. Ja se negujem godinama, bila sam dugo televizijsko lice, to kao i ti. 2 puta godišnje idem na mezoterapije. To ne interesira, kaže nego, Neli, to je odnos kon ubavinata tvoja, što pravi Jelena Bačić, je interesira i publikata? Duh, energija. Mislim da je to pre svega, da je izvan svega i iznad svega najvažnije. Ovo je samo ljuštura, ali ono što ti nosiš u duši, u srcu i kako zračiš, to je ono što je najvažnije. Da li znaš, da li si svesna koliko te počituvam? Koliko te sakam? Hvala ti puno. Jelena, mnogo mi je drago što si negostinka. Po vokaciji si profesor po srpski jezik. I jugoslovenske književnosti, to je nekad bilo. Ama kaži mi kako započne prikaznata za televizija? Pa dok sam bila student još, odnosno tek sam upisala fakultet 87. godine, su me zvali na JRT mrežu, tad smo bili svi jedna velika televizija, jedna velika zemlja. I ja sam počela da radim u dokumentarno-obrazovnom programu, odnosno honorarno, kao honorarac, kao mlada sa 8. Znači, gi pomina svi te novinarski postulati od dokumentarno... Tako je. Ja sam i počela s dokumentarcima, dokumentarnim filmovima i to se radilo tada, ti ne pamtiš, možda tvoje starije kolege pamte ili stariji gledaoci, 16 mm filmskom kamerom. Evo, kamerman kolega klima glavom i smeje se. Dakle, radili smo, pa je onda došao Matik, pa Beta, pa tek kasnije sva ova digitalna čuda. Tako da sam ja prošla sve te faze
televizijske. Da, i dalje su moja najveća ljubav ostali dokumentarci, iako sam posle radila naravno i talk show programe, i muzičke programe, i zabavne, i festivale, i više ne znam šta je sve bilo, ali dokumentarci su definitivno ostali moja ljubav jer sam tu najviše naučila, imala sam divne mentore. Nije bilo kao danas u Srbiji, za Makedoniju ne znam, ali danas može svako dete s ulice da stane ispred kamere, a pritom da nema dikciju, da nema dobar izgovor, da nema sve ono što je potrebno. Dobro, to se kratkoročno da se razberemo, da, jedna godina, dve i toliko. Tako je, ali ja sam učila dikciju, učila sam lepo da govorim, jel tako? Morala sam da prođem određene škole. Brzo zborki učevte? Ne, ali ja za jednu Vojvođanku i za Sosu, za koje kažu da su spore, ja sam izuzetno brza. Čak i moja ćerka Dunja, koja je od mene više jedno 10 cm, ima duge noge. Ja kad hodam je skoro trčim i onda ona kaže, mama, hoćeš molim te usporiti, ja ne mogu da te stignem. Tako da sam za razliku od većine Vojvođanki, mojih Sosa, baš brza, dosta sam temperamentna, tako da, znaš kako, ja mislim da dok me to drži, da ću dotle funkcionisati. Naprosto, kada mi kažu, ti si mi pitala da li se plašim starosti, ne plašim se starosti. Plašim se bolesti i plašim se nemoći. Plašim se da oni koji mene vole ne pate zbog mene i da prosto oni koje ja volim ne dođu nikad u situaciju u kojoj sam ja došla kad se moj otac razboleo. Znaš, to je naprosto strašno kada neko koga bezuslovno i bezgranično voliš umire, a ti mu ne možeš pomoći. Dakle, samo to ne želim da se desi. Bila bih presrećena da me stigne negde u hodu ili da zaspim, što je najlepše na svetu. Smrti se uopšte ne bojim, a život prolazi, naravno. Jedino što kada se okrenem i kad pogledam u svoju decu, znaš, prosto onako zastanem, udahnem i pomislim, Gospode Bože, gde su te godine otišle? Jelena Bačić-Alimpić, ekskluzivno v Život so stil za Velikdenski praznici. Publikata v Makedoniji i na Balkanu te znaje po Bravo show, najmnogo, jaz mislim, tako? Tako je, to je pa da, ja mislim da, jer je to bio zaista show koji je bio u vrhu gledanosti godinama. Ne samo u Srbiji, nego i u regionu. Da se podsjetime, može? Ja, nisam, može, ovo iznenađenje. Ajde, malo da vidime. Već sme nazad, te podsjetiv me na jedno vrijeme, veliš ovago zaboraviti. Da, uopšte ne mogu se setiti ove špice, neverovatno koliko je vremena prošlo, stvarno, ali dobro pamtim tu emisiju, pamtim naravno i sve one pre i posle nje, ali Bravo show je zaista bio apsolutno više milionska gledanost, ne preterujem kada to kažem, jedan od najvećih i najlepših glasova sa ovih balkanskih prostora, vaš i naš Toše Proeski je bio toliko puta gost i znam da je taj pregled tog njegovog gostovanja u emisiji Bravo show kada je pevao Zajdi Zajdi uživo apsolutno odgledalo ne znam koliko miliona ljudi na YouTube-u i dan danas po društvenim mrežama, znaš, ja umem obično u oktobru na godišnjicu njegove, nažalost, smrti, ljudi postavljaju taj snimak na društvenim mrežama. I to me onda zaista dirne i rasplače i onako bude mi teško. Znam da često kada te prašat na intervju, ti nedostasovali televizijata, ki si kažeš uopšto ne? Ne, draga moja, ne. Prijetno mi ovde ovako sedim i pričam sa tobom, ali... Što biše presudno? Premor. Mislim, prosto zamor materijala, što bih ja rekla. Ja sam 20 i nešto godina
radila zaista udarnički, zaista predano. Te prašava sigurno publikata ki ni se vratiš li povtorno na TV ekraните, I dan danas me postojano? pitaju, 5 godina kako sam otišla i dan danas me pitaju, ali ne, ako ne bude morala, znaš, ja ne volim da kažem nikad, jer nikad ne reci nikad, niko od nas ne zna šta mu život donosi. Ja se nadam da neću morati nikada više da se vratim i da ću do kraja života raditi ono što najviše volim, a to je pisati knjige. Dobro, kje si kažeme дека ova faza ti je jedna najubava profesionalno, televizijata ti go naruši, ti šteti po zdravјето, koja odluka najmnogo te činеше? Pa upravo ta, kada mi je pukao želudac i kada... Kaže nego to je moment? Jeste, to je bio moment zaista kada mi je pukao motor želuca na 3 mesta i kada su mi rekli ovo su čirevi, ovo će biti rak, ovo će... Mislim, to su stresovi bili non stop. Ja sam bila non stop na točkovima. Ja sam svaki dan prelazila po 200 kilometara, vraćala se uveče noću u 2 sata, 1 sat po ledu, po snegu, po vrućini, po kiši, u svim vremenskim uslovima i nepogodama. I naprosto više nisam mogla, strašno sam se umorila i rekla sam jednog trenutka sad je dosta, ja ću se povući. I moram da ti kažem nešto, evo ovo nikad nisam ispričala, nedavno sam se setila svog pokojnog kolege, pamte ga sigurno stariji gledaoci, to je čuveni Minimax, koji je bio zaista na ovim, još snimaka, na ovim prostorima veliki voditelj i velika televizijska zvezda. Jednom smo nas dvoje putovali... Pametno mi, ja sam go gledala. Da, jednom smo nas dvoje putovali zajedno za Banja Luku da gostujemo u jednoj emisiji i ja sam ga pitala, Mićo, već tada je imao blizu 70 godina, i ja sam ga pitala, Mićo, a dok li ti misliš da se slikaš? Mator si, ružan si, dosta je bre bilo, kako ti ne dosadi? A ja sam tad bila u zenitu, prosto imala sam godine otprilike koliko ti imaš sada, dakle bila sam mlada. Bojekotna popularnost, to baš. Jeste. I kaže on, pa kako Mike Bongiorno na Rai Uno, na italijanskoj čuvenoj TV stanici, ima 77 godina pa i dalje radi talk show programe, tako ću i ja. A kaže on, a i tako ćeš i ti. Ja kažem, ne, ja ću u 45. dati otkaz. Znači što togaš, aha. I zamisli, setim se toga nedavno, tog našeg razgovora, mislim, naravno da je i koincidencija i slučajnost, ali ja sam zaista u 45. godini dala otkaz. Jaz kad te prašam сега, da li to beša hrabrost ili ludost da se dade otkaz v 5. decenije od života, od profesijata, za da se posvetiš na pišemanjama? To beše... Pa ja mislim i jedno i drugo i treće. Mislim i hrabrost i ludost, ali znaš kako, to jeste bio hazarderski, jako rizičan potez. Međutim, sada gledano iz ove perspektive, mislim da je to bila jedna od najboljih odluka koju sam donala. Za mene lično. Imаме nekoliko snimki od Jelena Bačić-Alimpić. Znači, сега se čuvstvuvaš vo ona ubava faza so pišuvanja? Jeste i moram da ti kažem da sam posle 10 godina traženja upornog pronašla sebi jednu malu kućicu na brdu u kojoj sam napisala i ovu zadnju, ne kažem namerno poslednju, nego zadnju knjigu, jer nameravam još da pišem. I tu pronalazim mir, inspiraciju, tu odem sa svojim psom i onda se zatvorim i prosto samo slušam šum vetra u drveću i ptičice i sedim i pišem i uživam. A кога сте кај размислувањето или кај донесување одлуки, ги донесуваш одлуките, Jelena, онака една се живе или размислуваш повеќе од потребното? Ne, u ovim godinama razmislim, naravno. Znaš, nije lako bilo dati otkaz, a imaš kredit za stan, imaš 2 dece koje školuješ i toliko redovna primanja, jeli? Ja sam slobodan umetnik već 5 godina, što znači da živim od čitalaca, od čitalačke publike, od toga kako će prihvatiti moj novi roman. To je otprilike kao slikar koji da li će prodati platno koje naslika ili neće prodati. Vrlo je rizično i vrlo hazarderski, ali eto, hvala dragom Bogu i hvala čitaocima. Zaista sam ja jedna srećna i mislim blagoslovena žena. A koga sme kaj blagoslovati blagosloveni ili kako Jelena Bačić-Alimpić na golemiјат христијански празник, колку веруваш во Господ, колку си верник, колку одењето во црква
običaj golem za tebe? Kaži ni malku za to. Evo, sad ću ti reći, verujem. Verujuća sam, ali ne verujem da si vernik onoliko velik koliko često ideš u crkvu. Mislim da je vernik svaki čovek koji Boga nosi u sebi i koji u nešto veruje i drži se nekih hrišćanskih načela. To da li ću ja otići u crkvu, da li ću celivati svešteniku ruku, da li ću upaliti sveće, to je već odem kad osetim potrebu. Jaz verujem, koga sekое утро, ке станам, ке погледам низ прозорецот и ке кажам ти благодарам Господе за уште еден убав ден. Tako je. I ja vrlo često kažem hvala Bogu. Često zaborava da kaže ti благодарам za sve što ni davaš. Da, ja često kažem hvala ti za sve što si mi dao i za sve što nisi. Dakle, zaista to mislim, tako da i vrlo često imam jednu rečenicu na kojoj se obično moja porodica nasmeje. Umem, znaš, kada se nešto lepo desi da kažem pa to je zato što me Bog voli. I zaista, ja sam prosto žena koja je puna pozitivne energije, puna ljubavi. Ja nikome ne poželim zlo, a kamoli da pomislim. Dakle, ja sam neko ko se raduje tuđem uspehu, ko je tu da pomogne. Znači, nisam sujetna, uvažavam mišljenje drugih i nekako mislim da kad tako... Go prepoznava i to go prepoznava ljudje. Da, ali kad tako živiš i kad polaziš od takvih stavova, onda prosto, znaš, nemaš čega ni da se plašiš. Apsolutno. Te zastanува, pretpostavljamo, in ponatamo i po Белград, кога се враќаш, ти недостасували Белград, с оглед на тоа што едно време, нели, мислам, скоро цел живот беше во Белград, сега си povlećena vo Novi Sad sa pišuvanjata? Pa da, ja volim Beograd, rado odem naravno i često, relativno često, ne naravno onoliko često kao kad sam radila, ali Novi Sad je, ja sam rođena Novosađanka, Vojvodina i ravnica su meni prosto u duši i u srcu i nikada nisam poželjela da živim u Beogradu. Beograd je ipak metropola, jako je brz, Beograd jede decu, ali eto, moj sin je odlučio da živi u Beogradu i to jeste grad za mlade ljude koji tek počinju neku svoju karijeru i neki svoj život. Za mene je prebrz, ja ipak više volim da živim u Novom Sadu. Убавот je во Нови Сад. Милана, како гледаш на денешните медиуми, на денешните ток-шоуа? Претпоставам ги следиш, нели? Poranešната tvoja matična kuća, gi gledaš li uopšte? Ne gledam uopšte, vrlo zapravo retko. Pogledam nešto što me interesuje, a to je uglavnom fudbalska utakmica, engleska premier liga, koju volim, ja sam atipična žena. Volim da pogledam nacionalnu geografiju, neki dobar dokumentarac ili History Channel. I volim s vremena na vreme da odgledam neki film, to je doduše retko zaista, jer retko imam vremena, ali novinarska navika je ostala da recimo preletim preko portala i kada vidim da je sve manje ovakvih emisija, kulturnih, pristojnih, iz kojih nešto možeš i možda i pametno da čuješ i da naučiš, a sve više realitija u kojem se onako potpuno obezvređuju sve moralne i lične vrednosti, onda sebi kažem, hvala Bogu što sam otišla. Se družiš li sa javната scena? Znam дека сте во добри односи со Гоце Тржан. Беше на роден ден кај твојата керка. Jeste, Goce mi je drugarica. Ona mi je drugarica već preko 20 godina. S njom sam u kontaktu. Sve ostale ljude koje vidim, jako se obradujemo kad se sretnemo, ali se privatno ne družim. Privatno su moji prijatelji vrlo uspešni ljudi, ali koji se bave nekim drugim zanimanjima koja nisu javna. Jelena Bačić, pre da se vratime na pišувањето и да кажеме што има ново, нели? Каква домаќинка си? Дали бапцуваш јајца за Великден? Наравно. Кажи ни. Naravno. Kako je spremaš velikdenskата trpeza? Tako je, uvek, pa svake godine i to je nešto što je obavezno i volim da smo nedeljom svi za stolom. Moja deca su prilično razmažena, pa najviše vole kad i mama kuva. Iako nekad zaista ne stignem, pa onda sad su već veliki i jedu sami, ali ništa nije dovoljno dobro kao kad mama skuva.
Tako da i ja uživam, iskreno da ti kažem, zaista kada okupim njih sve, što je sad sve ređe i ređe, jer svako ima svoje obaveze, na 100 strana smo svi podeljeni, ali je od neprocenjive važnosti i na tome insistiram, a posebno za praznike, da svi budemo u tu nedelju, svetu nedelju zajedno za stolom i naravno da pripremimo onako sve po redu, sve što ide, sve što ide uz praznik i za Božić i za Uskrs i volim obično nedeljom, mi Vojvođani imamo, ja ne znam kako se to, supa, sos, meso, znaš kako to ide redom. Kuva žutu supu, onda sve redom, pa onda pečenje u rerni, pa tako dalje, pa onda i kolači. Sad, na moju sreću, jedino moj suprug jede kolače, tako da ih ja ne pravim, napravim njemu za rođendan jednom godišnje. Ali pošto niko od nas ne voli nešto slatko osim njega, nisam baš neka domaćica kad su kolači u pitanju, to moram da priznam. Umem da ih napravim, ali ne volim. Više volim ove slane đakonije. Dobro, super izgledaš i niti treba blago plus da praviš. Jelena, teško li je da se ostane bestseller avtor v ovije prostori, v ova komercijalna vrema? Jako je teško, zato što prosto, znaš, kada postigneš toliko velik uspeh i tako velike tiraže kao što sam ja postigla, svaka nova knjiga je prosto te obavezuje da makar ostaneš na tom nivou koji čitaoci od tebe očekuju, ako ne i da pomeriš granice. A pošto sam ja jedan manijak, jedan ovan, jedna uporna žena, veliki radnik, ja se trudim da svakom novom knjigom i pomerim i lične i profesionalne granice i da čitaocima donesem nešto novo. Do sada mi je to uspevalo, sad da li će tako ostati, ja molim Boga da ostane, vidjet ćemo. Već čekam da je najavam najnovata knjiga. V koji del od knjigite imaš ostaveno najgolem del od tebe? V koji knjige? Znaš šta, u svakoj knjizi je puno mene i u svim tim ženskim likovima je puno mene i jako mi je teško da sad izdvojim neku knjigu ili neki lik, ali definitivno mislim da će zauvek ostati moja lična karta i to me obeležilo Ringišpil, jer I koga kada čitaš povtorno ti nabira solzi? Ja je nikad ne čitam. A, dobro. Ja je više ne čitam. Ja sam je toliko odbolovala. Ta knjiga je posvećena mom pokojnom ocu i bilo je strašno. Da li to beše presudno, kaži mi, za da počneš? Da, jeste, moj tata je znao. Ja sam ubeđena da je znao. Ja nisam znala, ali on je znao da će to biti moj novi život i zaista je eto, pogodio. Trebalo mi je 2 godine da skupim hrabrosti, da sednem i snage zapravo da počnem da pišem, ali kada sam to učinila, više me niko nije mogao zaustaviti. Tvoja divna saradnica je, dok smo silazili u studio, rekla kako je čitala Ringišpil i onda je, kada je preporučivala knjigu, rekla sedativ uz to, diazepam, čini mi se da je rekla, ili brombazepam, diazepam, evo klima glavom. Da, tableta za smirenje, pa počnete da čitate Ringišpil. Tako da ja nikada ga više nisam pročitala. Od kada je izašao iz štampe 2010. godine, nemam snage da ga pročitam. V опишуването ти одзема повеќе време на истражување или само то пишување? Истраживање. Колку време се подготвува една книга на Јелена Бачиć? Ja oko godinu dana istražujem građu za roman, pošto ja pišem, smeštam radnju, epohe, likove, događaje. Likovi, događaji, sama priča u svakoj mojoj knjizi su plod moje mašte, ali su istorijske okolnosti tog vremena, tog doba, tog podneblja apsolutno istinite. Tako da ja sam sebi zadala zadatak onako da fikciju uvežem u stvarne istorijske okolnosti, što je prilično teško, ali od toga ne odstupam i zato toliko traje to moje istraživanje. Oko godinu dana sigurno za svaku temu kojom se bavim, a samo pisanje, to se prosto, to iz mene kulja, to kada sednem, za mesec i po 2 dana je gotova knjiga.
Imаме неколку ретро фотографии, имаме фотографии од твоите патувања, имаме фотографии од твоето прекрасно семејство со децата и со сопругот. Ќе одмориме малку со краток блок реклами и се враќаме во студио со специјалната гостинка од Србија, Јелена Бачич-Алимпиќ во Живот со стил за ова празнично издание. Пријатно женско друштво, на мене, се надевам и на вас, во Живот со стил во Телевизија 24, во студиото, каде што уживаме со Јелена Бачич-Алимпиќ. Сакам да искоментираме неколку фотографии. Дефинитивно новиот роман Купер од Берлин е роман за храброста. Jeste, još nije preveden na makedonski, bit će uskoro, ali ja sam ti donela iz Srbije vruć primerak. Ovo je poklon za tebe. Ама јас учев до пето долинije, учев срцу хрватски, така да немам проблем никако. Ja znam i odlično govoriš, zato sam ti donela evo ovo srpsko izdanje. Čitaoci u Makedoniji će uskoro imati prilike da čitaju i na makedonskom, naravno. Dakle, Kofer iz Berlina, ovo je zaista knjiga o sudbinama dve žene, dva grada i jednom zločinu. Ovo je knjiga o hrabrosti, o požrtvovanju i spremnosti da uzmeš sudbinu u sopstvene ruke. Ете, супер. Јас ќе ја земам книгата со автограм на крај. Добро. Сакам да искоментираме фотографии од патувањето во Берлин. Дали е режијата спремна, па да ги погледнеме. Da, ovo je Brandenburška kapija u Berlinu. Ovo je bilo negde, sredinom oktobra prošle godine. Ovo je Berlinski zid, deo Berlinskog zida, ono što je ostalo od njega kilometar. Ovo je checkpoint Charlie, kontrolna tačka na kojoj su, gde su bile jedinice američke vojske, sovjetske vojske. Kasnije su im se priključili i Francuzi. Dakle, ovo je bila i tačka prebega gde su ginuli Berlinci koji su iz istočnog Berlina, pokušavali da pređu u zapadni Berlin. Dakle, ovo je već Rusija, ovo je Sankt Peterburg i čuvena krstarica Aurora. Sankt Peterburg je očaravajući grad. Ovo su Košice, ovo je Slovačka. Dobro, imame koliko često... Ovo je Malta, ovo je bio moj životni san da plivam sa delfinima. Patuvanja. Ovo je skijanje, da. Ja sam strastveni skijaš, eto, rođena u ravnici, ja volim brdo. Ovo je Egipat sa mojom ćerkom, to je ono što sam ti pričala. Naša putovanja prošle godine oko 1. maja. Сега во Дубај, dobro. Jeste. Tako da... Колку си активна на социјалните мрежи? Facebook nemaš? Imam Facebook od pre 4 godine, napravila mi je ćerka. Onda mi je napravila i Instagram profil nešto kasnije. I ona me nagovorila definitivno... Mora da imaš. Da ipak moram da imam, jer što se pokazalo naravno kao vrlo, vrlo dobro za moj posao, odnosno za ljude koji ne mogu da me vide, mesta gde ne mogu ili ne stižem da odem, onda prosto mogu preko društvenih mreža da stupe sa mnom u kontakt i iako je to, ja se stvarno trudim da svima odgovorim, zaista onako se trudim, ali je ponekad to nemoguće. Znaš, kada za... Ima po pregolem broj i jednostavno fizički ne može da se stigne. Ogroman je na Instagramu, imam oko 50.000 pratilaca, na zvaničnoj stranici svojoj imam negde oko 8.000, na onoj svojoj... Tako da jedno izvinuvanje, ne li za svi oni koji što nisu odgovoreni, da. Tako je, jer ja se zaista izvinim, eto, nedavno za rođendan mi je stiglo preko 3.000 poruka, fizički nemoguće na to odgovoriti i onda sam se zaista zahvalila jednom lepom porukom svima, izvinila se što ne mogu svima da odgovorim, ali da mi je svaka čestitka podjednako draga i važna, tako da su društvene mreže danas vrlo korisne i posebno za nas koji se bavimo ovom vrstom, da tako kažem, javnog posla, su apsolutno neophodne. Jelena, da li od site tije patuvaња nađeš inspiracije za da napraviš jedan bestseller?
Pa da, putovanja me zapravo i inspirišu i putovanja su ta koja mi prosto, znaš, kad odem na neko mesto i doživim svojim čulima, vidim svojim očima, čujem svojim ušima, omirišem taj grad, omirišem ovaj Beč, da, koji jako volim. Evo, to je Neva, znači, taj miris Neve, taj miris reke, ja sam već pre nego što ću otići u Sankt Peterburg znala o čemu ću da pišem kada je u pitanju kofer iz Berlina, ali mislim da ne bi bio toliko napet, emotivno snažan roman da nisam otišla i u Sankt Peterburg i u Berlin. Bo izčekuvanje za kratko ke vejtime na makedonskата čitateljska publika, дека za mnogo brzo ke go imame na makedonski jezik. Tako je, sve moje knjige su prevedene na makedonski i zbog toga se mnogo radujem i mnogo pozdravljam čitalačku publiku u Makedoniji, naravno i gledaoce koji me pamte još sa televizije i prosto mi je, znaš, onako se ponekad začudim. Pošto pobećete pametat, ne li? Da li po televiziji, još da li uvek me дека pamte po televiziji. Evo taksi koji si mi... Jaz mislim, дека во Македонија повеќе да памтат по Pink телевизија, по Bravo Show, по Dobro večer Srbija. Jeste. Barem jaz ги гледав Dobro Jeste, večer potpuno Srbija, si- onaka mi беше Potpuno si u pravu jer sad kada si mi беше reper i inspiracija. Jeste, i sad Da. kad si mi poslala taksi da me doveze kod tebe u studio, čovek je pogledao me u retrovizor i rekao: Jelena Bačić-Alimpić, televizija Pinka. 5 godina ne radim, ali to je prosto... Nema beganja od ta, to je ta cena od televizije. Jeste. To je prosto ostaje kao neki pečat, žig koji sa sobom nosiš, ali... И поминуваш со таа карта, колку беше привилегирана со тоа што беше позната јавна личност, телевизиска, колку ти беа вратите отворени? Pa vidi, privilegovana si utoliko što kad uđeš u mesaru dobiješ dobro parče mesa. Dobro. Kad odeš na pumpu, pumpađije se utrkuju ko će pre da ti sipa benzin. Мене на бензинска ми коментираат и ме прашуваат кои ќе те бидат следни гостинки или ајде викнете на еднаш нас во студио. Da, ali iskreno mnogo je... Ама тоа е убава. Mnogo je, da, lepo je, imaš tu nešto kao ajde, nemojte da čekate u redu, dođite ovamo iza šaltera ili nešto slično. Меѓутоа, никогаш не си го злоупотребувала тоа да... Ne, nikada. Да се провлекуваш, нели? Ne, nikada. Posebno sam pažnju obraćala na svoju decu, dakle nikada nisam išla u školu osim na roditeljske sastanke. Uvek sam im govorila da su njihove ocene njihovo ogledalo. Dakle, nikada nisam urgirala ni za jedno dete, ni za šta. Sve su sami polagali, sve prijemne ispite, sve apsolutno sami. I djecата treba da бидат ogledalo na roditelot. Jeste, jer zaista dovoljno je što imaju taj teret poznate mame i poznatog tate, jer tata im je u Srbiji poznat. Dovoljno je to što ih opterećuje, tako da nikada nisam to zloupotrebljavala zaista. I drago mi je zbog toga, zato što su sve postigli sami, jer i ja sam sve u životu postigla sama i prosto ne želim da budu emotivni invalidi i bogalji, intelektualni ili kako god. Moja deca čitaju knjige, na to sam takođe jako ponosna. Dakle, za sve što su se izborili su se sami i zbog toga mi je srce kao kuća veliko. Силна и среќна и моćна жена Јелена Бачиć. Сакам фотографии приватни со твоето семејство, може? Da. Ovo je toliko davno bilo. Ovde su bili baš mali, da. Ovo je baš bilo davno. Evo, to su moja deca. Mislim, prošlog leta. Marko i Dunja. Ovo je moj sin na promociji u Beogradu, pretposlednje knjige Nigde nemate. Ovo smo ćerka i ja u našem stanu. Mislim da je slikano za neke novine, koliko se sećam. Ovo smo suprug i ja prošlog leta na Malti. Otišli smo zajedno posle 100 godina na nekih 8-9 dana i mogu ti reći da mi je baš prijalo. Tako da jeste, to su baš privatne fotografije koje malo ko može da vidi. Така, имаме уште неколку фотографии, сакам да ги скоментирам и твојот стил на облекување, ке може ли режија? Da, to su moji roditelji, moj brat. Ovo su poslednji trzaji na televiziji. Ovo je Dobro večer Srbijo. Dobro. Da, što ja pokušavam da se setim.
ovo je da li Petkom u 2 ili Bravo show, sad više se ne sjećam. Ovo je slikano za trilogiju Kazna za greh, tu već nisam radila na televiziji. Ovo je iz vremena Dobroveče Srbijo, da. Da. Mislim nekako najemna špica biš ovaj styling, tako nekako. Da, najemna špica je bila u nekoj pink haljini crno-bela. Ti imaš odličnu najemnu špicu. Mnogo mi se dopada. Mnogo mi se dopada. Da, to je... Pa ima sad koliko? Jedno 7 godina, sigurno. Od kako je nastala, 7-8 godina od kako je nastala ova fotografija. Jelena, i сега много убаво изгледаш, морам да ти признам. Hvala ti lepo, hvala. Имаме ли уште некоја фотографија? Немаме, добро. Како сега ќе го опишеш твојот стил на облекување? Сакаш да се облекуваш на високи подпетици? Сакаш на ниски обувки, патичиња? Ovo je, hvala ti što si mi pomogla da nađem štikle za tvoju emisiju. Ovako sam obučena da bih tebe ispoštovala. Ќе ги поздравиме од Шевра, од Куманово. Jeste, hvala im lepo na poklonu. Zaista je tvoja emisija vrlo gledana i u večernjem je terminu i potrudila sam se da izgledam pristojno zbog tebe. Privatno, ja nisam žena svojih godina, privatno nosim farmerke, patike, obično sam nenašminkana, tako me vide moji sugrađani. Moja ćerka ume da kaže, mama, izvini, kada ćeš se ti obući normalno? Onda je ja pitam što to znači to normalno, a ona kaže, ženo, ti imaš 50 godina, obuci se primereno tvojim godinama. Pošto, valjda žena s 50 godina treba da umre ili šta, ne može da obuče farmerke, patike i tako dalje. I onda sam rekla, Sanja, mala, nikad se neću promeniti, dakle, nosit ću farmerke i patike i u 70-oj, jer to je neki moj stil i ja stalno trčim, stalno jurim, stalno žurim, to bi bilo nemoguće na potpeticama. A iskreno da ti kažem, i umorila sam se od štikli, dosta sam ih nosila. To je ta cena po televiziji. Da. Jelena, vaka, сега имам јас изненадување од витаминка, колекција на сладки работи. Divno. Еден куп, така да во текот на престојот во Скопје ќе можеш да се уживаш со производите на витаминка. Ќе ти ги дадам по завршување на емисијата. Сакам за крај некоја инспиративна порака, рецепт за среќен живот од тебе да слушнеме. Не сакам да звучиме феминистички, нели, за жените, меѓутоа треба да уживаме и да кажеме фала ти Господе за тоа што сме жени, способни, моćни, храбри, силни, самоуверени, такви треба да бидеме. Дај ми инспиративна порака и дај ми recept za srećan i kvalitetan život. Kad bih znala, ja da sam znala recept još od ranije, mislim da bih krenula nekim drugim putem i u profesionalnom i ponekad i u nekim životnim odlukama. Prvo, znam da će ovo zvučati kao fraza, ali znaš kako kažu, zdrav čovek ima milion želja. Bolestan čovek ima samo jedno, da ozdravi. Dakle, pre svega zdravlje, to od srca želim svim tvojim gledaocima, naravno tebi. Pre svega da budu zdravi, kad su zdravi onda su i srećni, a drugo, ono što je najvažnije i što vrlo često zaboravljamo je da budemo zahvalni na svemu što imamo i na onome što nemamo i na onome što nam je Bog dao. Ете, јас и на почетокот ги поздравив честите велигденски празници, прво здравје и бидете добри луѓе пред се. Да не заборавиме да бидеме добри луѓе. Tako je, to je prava poruka. Jelena, запишена во листата за оваа сезона во ток-шоу Живот со стил, ќе ни дојдеш повторно. Кога ќе се видиме повторно? Ne znam. Imаме промоција голема во Белград на 2. мај, така некако така. Jeste, 15. maja. 15. Tako maj. je, 15. maja će biti ogromna medijska promocija, a dotle imam potpisivanja po svim mogućim gradovima u Srbiji i u regionu, a evo kod tebe sam stvarno doletela specijalno čisto da te vidim i da se pridružim makedonskim gledaocima i da ih pozdravim i naravno iznad svega i pre svih čitaoci. Ете така, ако те треба помош, доаѓаме во Белград за поддршка за новиот роман. Dobrodošla si, ja bih jako volela da dođeš na promociju. Jelena, во име на публиката, во име на Телевизија 24, огромно благодарам за тоа што специјално од Белград дојде во Живот со стил. Се гледаме и уште една шептен кејф ни направи. Hvala ti najlepše. Ние се гледаме точно за 7 дена во ново ток-шоу на Живот со стил. Поздрав од Елена Живот со стил и од Јелена Бачич-Алемпиќ. Секоја добра.